ngoba sewuhlalile kule ndawo ekuthiwa yinhle kodwa isimo sakho namanje sikakabi sihle. Kodwa njengamanje kunento esizokwenzeka kuwena ezoba yinhle, ake usibheke. Nangempela baya le ndoda iyababheka, kodwa ibabheka ngenhliziyo endala yokucela. Bathi igolide nesiliva asinalo, kodwa sithi ngegama lika Jesu ake usukume sambe. Yileli igama enginibingelela kulona nje bafowethu, akukho okunye bengithi ngizosukuma ngenhlokome ngizijabulele leli igama likaNkulunkulu ngoba lona linamandla futhi lona liphilisayo. Haleluya, Jesus. Ngibingelela ngithobeka kakhulu baba umfundisi. Ngibingelela bonke ubuholi bebandla, bonke ingceke kaNkulunkulu eyikhona. Ngibingelela omama bonke abakhona, obaba bakhona, odadewethu nabafowethu kuya ku Sunday school egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Haleluya. Ngizocela nje bafowethu ukuthi siphuthume kuJohn 11. Angeke ngimphuce onethenda lokufunda mangabe ukhona, kodwa nje bengizocela ke siphuthume siye kuJohn 11 egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ekuqaleni komhlaba wayekho nomzwi, unguJehova igama lakho. Sisiphambi kobuso bakho ke Baba uNkulunkulu, ukuzozo uyakusifundisa khona Baba uNkulunkulu. Mawuvula inhliziyo zethu Baba uNkulunkulu njengamanje ukureceive izwi lakho, singasondeli njengenjwayelo nje Baba uNkulunkulu, kodwa
namhla Baba uNkulunkulu sicela ukuhlangana kanye nawe sicela ukubambana kanye nawe sicela ukulibamba izwi lakho Baba uNkulunkulu lenze ushintshe empilweni zethu egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Bengicela sivule uJohn 11. Ngizocela nje oselitholile asifundele lapha ya asifundele lapha ku1 to 4. Hallelujah. Siyafunda kaJohane chapter 11. Kunesihloko ndaba esithi ukuvuswa kukaLazaro. Verse 1. Kwakukhona othile ogulayo uLazaro waseBethania umuzi wakubo kaMaria nodadewabo uMartha. Verse 2. uMaria kwakunguye owagcoba inkosi ngamafutha wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Umnewabo uLazaro wayegula. Verse 3. Ngakho-ke odadewabo bathumela kuye bathi, Nkosi, bheka lo mthandayo uyagula. Verse 4. uJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu kuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Amen. Jesus. Na ungamthatha umenzi wakho awubiye lewuzelo na ungamthatha umenzi wakho awubiye Siyabonga kakhulu. Ngicela nje mama la ubufunda khona ufake isithupha ngoba sizolokhu siqhubeka. Ngiphinde ngithobeke kakhulu ngaphansi kogcobolo la ekhaya. Ngithokoze kakhulu bazalwane kuba nani. Akujwayelekile ukuthi ufike imvuselelo engenabo abantu abaningi but abantu bakhona kube ngathi izinkulungwane ngenxa yokujabula nokuthakasela uNkulunkulu. Ngenhlanhla ke thina ke vele asibona abantu abashumayela endaweni ezinkulu. Hlezi mhlambe kube kukhona umunye umfundisi omkhulu bezofika beworried kanti bese lahlekelwa ukuthi uNkulunkulu khona. Sisizwele la uthi uNkulunkulu uthi uDavide lapha ya athi wozani sithokoze uJehova. Come and let us bless the Lord. Ukuthi sizojabula. Ngibona indlela enenza ngayo umfundisi kungithokozise kakhulu ukuthi niyakwazi ukuthi bakhona abajabulayo ngaphandle. Nathi kumele sikwazi ukujabula, sijabule kuNkulunkulu egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Hallelujah. La sesifunde khona ke mfundisi mina nje ngingumfundisi. I like ukufundisa ngezwe and ama principles athile ngoba ngifundiswe ngikhulele emakhaya ukwazi ukuthi uma kunama principles athile ohamba ngayo impilo yakho iye ihambe iqonde ngoba uyazi ukuthi ngesikhathi esithile
inkomo kumele ngabe seyisediphini ngesikhathi esithile kumele ngabe umbila usuchithiwe ukuze izinkukhu ikwazi ukudla yonke lento yenza impilo ikwazi ukuqonda kungabi khona okufayo ngenxa yokuthi ulalile noma you didn't understand the principles uyubone ngisho umuntu evakashile ngenxa yokuthi akawa understand ama principles uyaxakeka ukuthi la ekhaya kwenzeka kanjani so nami sizofunda nje njengoba bengicela mama ubeke isithupha lapho sizofunda because kunama principles engifuna siwabambe la ukuze sizokwazi ukuthi sibambe something la ngizongixolela ke angikabi nalo izwi lelokushumayela yabona lithi mhlambe benilindele lelo liyeza lona ngibone wonke umuntu egcine senalo kodwa ke ngiyanithembisa nje ukuthi ngizothulula izwi likaNkuluNkulu njengoba linjalo ngizocela nje mama uphinde ungiphindela lapha ku verse 4 haleluya verse 4 uJesu esekuzwile lokho wathi lokhu kugula akusikho okokufa kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkuluNkulu ukuba indodana kaNkuluNkulu ikhazimuliswe ngakho amen isihloko noma ngizothanda ukuthi sibuke labantu ababili ngizothanda ukuthi sibuke abafundi bese sibuka uMatha nodade wabo abenza isicelo kuNkulunkulu abenza isicelo kuJesu abanye bahamba noJesu bayezwa kwenziwa isicelo kodwa angazi noma uke wacela uNkulunkulu uzobone ngathi uNkulunkulu ukukhohliwe angazi ukuthi yini mhlawumbe lo osayicela namanje futhi oyilindile kuNkulunkulu and unginokuba ubone ngathi simo mhlawumbe siba ngconywana usibona engathi siyaqina unginaqala so ngizofuna ukuthi uma sibuka lelizwi iprinciple yokuqala ukuthi uma sicela uNkulunkulu ubona ngathi uNkulunkulu akakuphenduli akusikho ukuthi akakuphenduli kodwa it's kusuke kwenzela ukuthi to bring glory to God ukuthi kulethe udumo kuNkulunkulu ingakho uma simbona lapha athi lokhu kugula akusikho kokufa kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu engathi namhlanje ungabe uthi mawubuka isimo sakho uthi yebo uNkulunkulu ukuze uyazi indaba ngithanda ukuthi sifunde le principle it because ngifuna sikwazi ngisho nendlela esizokhuleka ngayo ukuthi masibheka kuNkulunkulu sithi uNkulunkulu ngiyasibona isimo sami kodwa wena umkhulu ngoba hlezi ngesimo sami khona ohlezi ufuna ukumdonsa lapha ya ngoba wena uzobhizi uzolwa noNkulunkulu ulwe noNkulunkulu abantu bangakwazi ukumukela lento uNkulunkulu afuna ukuyifundisa uyabona abanye bethu mhlawumbe ngizothi thi mina sikhule ezimene enzima zasemakhaya la ngingasho nje amanga kodwa la ukhula khona nesalukwazithi kodwa ngesilala singadlile akukho kona namhlanje kuseni kodwa mina sasisho nje ngangithanda ukuyagogo ngiyovakasha gogo ngoba ngithi ugogo unomlingo ugogo wayishinto yodwa kodwa ngesilala singadlile nangempela uzobona kudlule ethi hawu wonikeza ugogo wakho la u50 rand ngangimboleka imali ethile and it used to happen kungenzeka ukuthi ugogo wayikhuleka iminyaka ngeminyaka kodwa wayilindele ukuthi ngelinye ilanga wabona amandla kaNkuluNkulu ngeimpilo zethu thina sesuhutho sesibuyisela kuNkulunkulu laba bengaphandle ababehleka ugogo ukuthi kunjani namhlanje mase bebona izingane zakhe bathi impela uNkulunkulu kalogogo uyaphila haleluya mina ngiyakwazi ukucela uNkulunkulu umcela uze uNkulunkulu engathi uthule kodwa namhlanje bengifuna ke siphile ke sibuke le principle ngoba Jesu uma sibuka lana kuthi uyamthanda nje uyazi ngisho bembhalela incwadi kuthiwa Jesu lo mthanda kakhulu uyazi bazama ukumncenga
uma uzofunda lapha ku verse 5 thupha uJesu wayemthanda uMartha nodade wabo uLazaro ngakho ke wathi ezwa lokhu ukuthi uyagula wahlala futhi izinsuku ezimbili endaweni abekuyo. Hawu uNkulunkulu sengikhulekeliwe. Wafika futhi nomfundisi wangibeka izandla waprofesaya wathi this time next year nami ngayibamba lento lena kodwa uNkulunkulu namanje ayifiki. Haleluya. Hawu uNkulunkulu kanti kwenze njani? Kodwa uNkulunkulu uma kuletha udumo kuwe, uma kuletha udumo kuwe, ngoba noma siphila singabe inkosi, noma sifa futhi singabe inkosi, singayapi masingasuka kuye, singayapi masingasuka kuwe. Athi uJobe noma ungangibulala kodwa ngeke ngisuke kuye, noma sebethi mthuke lo uNkulunkulu wakho kodwa ngeke uma nje yena ethi mayibuka impilo yami noma ngakuthiwa njalo kodwa uma kuzogcina kuletha udumo kuye, mina ngikufunayo ukuthi ngibonane naye ngelinye ilanga, engikufunayo nje ukuthi ngimbone uNkulunkulu wami ngelinye ilanga, kungathiwa sengizuze konke ngifike ngilahleke lokuphila kwami, ngifike ngilahleke lokuphila kwami. Baningi abantu babamba izinto eziningi emhlabeni futhi bafuna izinto eziningi emhlabeni. Kunomzekelwana nje wesinye story othiwa kukho nomunye umama wayesebenza komunye umlungu oyisigwili onemali yonke, asebenze lo mama asebenze kule ndawo bese ethi ngenye inyanga umlungu afika athi kuzomela ngibuyele ezweni lakithi engilande nomndeni wami, kodwa akekho umuntu engimthembayo ukuthi engahlala kule ndawo afike agade yonke le ndawo ngaphandle kwakhe. Ngizocela konke obukwenza ngikhona ukwenze uqhubeke nakho. Nangempela lo mama athembise bese ethi engiyokufica ubhizi ngakho ikona engiyokunika kona. Haleluya. Mind you lo mlungu wayeneyimoto ezinkulu, le wayenemizi emkhulu, ngisho izinto ezikhona belungu banokuthenga amavasi ke amamiliyoni just nje. Nangempela lo mama bona ukuthi yazini ngizoceba la uNkulunkulu ungihambele impela, wahlala wasebenza lo mama ngamasonto, wathinta lapha wagijima namavasi, wamfica epedasithi imoto, wamfica enza yonke into. Kuthema kuhamba sekuphela amasonto esemane weza ukuthi khona into enukayo la ekhaya egcekeni. Athi awusengikline kangaka kwenzakalani? Wabheka lo mama uthema ithola lo mlungu ebeshiye inja yakhe iboshiwe, ayikazi iphakelwe for 4 weeks, ayikazi iphakelwe. Uyabazi kabelungu bayithanda kanjani izinja zabo. Uthe lo mama wathi inkosi yami kusho ukuthi nalento angiseze ukuyithola, kodwa hlezi into engingayenza ngingayigqiba ngokuphuthuma. Waphuthuma umama wamba uthe nje inje sayibambe ngezandla inuka inempethu zinjalo, wathi uyifaka wangena umlungu kwakuntambama kodwa umama wathi good morning ngoba kwaphambana izimo. Umlungu washintsha yodwa ngoba inhliziyo yakhe yayiphatheke kabi, wathi njengoba bengishilo ukuthi engiyofica uphethe ngikupha kona, engabe wena uphetheni, engabe wena yini la emhlabeni abantu beyifuna zonke izinto wena oyifunayo. Mina I want ukuthi uNkulunkulu wami adunyiswe. All I want ukuthi noma kwenzakalana empilweni yami, may it bring glory to God, ukuthi may it bring glory to God ngempilo yami, ngoba ngempela kazi uNkulunkulu yokufica uphetheni, noma uyokufica uphethe yona le yanja le yana eneyimpethu enukayo ngenxa yokuthi ujahe imnako yezwe. Noma kuyothi usukhulekile bafike bachazela ukuthi ukhona umama
uyathandaza nje akenzi futhi into eziningi bese kunika nje amanzana phela uNkulunkulu usizoyisizayo hawu lingaki iBhayibheli angaze ngilibone lelozwi kodwa ngiyalazi lithi uNkulunkulu usizothemba lakhe linguJehova nothemba lakhe linguJehova. Hallelujah. For me, if it does not bring glory to God, I am not going to do it. Kodwa uma impilo yami ingabukeka ngathi ihlazo kodwa mine. Hallelujah. Glory to God, ngimlapho. Hallelujah. Mawa musala lapha ku12. Kuyenzeka usukhulekile uNkulunkulu ngempela. Wakhuleka wasicela izinto ezicelayo uNkulunkulu engathi uthula. Ubona ngathi uNkulunkulu uyadelay. So the principles that I'm trying to teach today is for us when we see delay. Sazi ukuthi siya kanjani kuNkulunkulu and how do we approach God? Ukuze singayi njengabangakholwayo kodwa si understand ngeke ngabona uJobe lapha yana ezethi uNkulunkulu uyazi ngisho abantu ebengibanqabela ukuthi balusa izimvu zami sebeyangihleka namhlanje. Labantu bengingababoni ngisho nokuthi bafanele ungena la emagcikeni akoJobe namhlanje bayangihleka bathi buka ke manje kunjani. How noma ngahlekwa bafowethu if it bring glory to God angeke ngimthuke lo uNkulunkulu sengihambe naye isikhathi eside ngimbonile engithwala ngimbonile ethwala nabanye kimi lelo themba. Hallelujah. So kuyenzeka ubone ngathi kune delay in whatever that you are praying for kanti it is for the sake of other people to believe. Ukuthi kwenzela ukuthi abanye abaseceleni bakholwe. Remember the first one bekungokudumisa uNkulunkulu to bring glory to God. But lokho kwesibili kuyenzeka ukuthi khona ekumele baze bakholwe. Khona kumele babone impilo yakho ngendlela oyihamba ngayo ukuthi ukuze bakholwe. It's not that God is delaying. Kodwa wena ake uthandaze uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngisacela ungihlanganisa nalo kumele akholwe. Ngoba into zami sezimla. uNkulunkulu ngisacela le moto kumele ngabe unginika yona uma kuukuthi mhlawumbe akakabi khona lo goge kumele ngimlifte njalo esontweni ake umvuseke manje. uNkulunkulu ngiyacela ukuthi lo msebenzi njengoba njengamanje ngingawutholi uma kuukuthi kumele nginikele esontweni ngiyabona uNkulunkulu ukuthi esontweni izipika zikho nama mic awekho ukuze ajabule umfundisi ukuze abone ukuthi bless me Lord. Ngizacela sisi mama uye lapha ku 12. Hallelujah. Siyafunda verse 12. Abafundi bakhe basebethi kuye, Nkosi, uma elele uyakusinda. Verse 13. Yes. Kepha uJesu wayesekhuluma ngokufa kwakhe, kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ubuthongo. 14. Ngakho ke uJesu wathi kubo ngokucacileyo, uLazaro ufile. 15. Ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho ukuze nikholwe, kepha asiye kuye. uNkulunkulu kanti ngihleli kulombhede lo wogula sengibe nesifo esingaka. uJesu uthi ngiyathokoza ukuze nina nikholwe ukuthi kunomuntu eksamele aze avume ngoba usagulele ekhaya. Mina nakho ngibonakala ngathi ngiyabolela la esibhedlela kunomuntu osagulele ekhaya osazothi mayifika esibhedlela athi kunomunye umuntu nami ngimbone egula lapha kodwa indlela ebekhuleka ngayo ebekhuleka ngathi uyaphila. Athi uJesu ngiyathokoza. Athi lapha 15
ngiyathokoza ngenxa yenu ukuthi bengingekho ukuze nikholwe. Hawu uNkulunkulu. So namanje uyabona ukuthi hlezi wena uyakhuleka and mawukhuleka uyamblame kakhulu uNkulunkulu. Uma ukhuleka nje uNkulunkulu ufika ukuthi uNkulunkulu kuyoze kube nini. So today this is why God is teaching us this principle. Ukuthi we must remember uNkulunkulu unguNkulunkulu esinika, uNkulunkulu unguNkulunkulu engasiniki. So ukuthi uyakhuleka ukuthi wenza kanjani uma kukwintando yakho ukuthi ungatholi ngeke uthole. Kodwa wena into okumele uyibambe. This is why God namhlanje sifundisa this principle ukuthi uyathokoza ngenxa yabathile ukuze bakholwe. Hallelujah. Wena ngikwazi ukuthi namhlanje mawuyokhuleka ake uthathe isimo sakho uthi uNkulunkulu ngalesimo lesengikusona obani abangakazuzeki, obani uNkulunkulu osabafuna ukubadonsa ukuze bakholwe njengoba ngikulesimo lesi. Hallelujah. Because now you are directing. Uyazi mawubeka uNkulunkulu uqala kuzo zonke izinto ozenzayo. Uma ubeka uNkulunkulu uqala, ngoba uNkulunkulu kuthiwa yini into ayifunayo? Ukuba bonke basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. Wena noma usungakhuleka, uma umkhuleko wakho ungahlangani nokuthi basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso, there will be a delay. Wena awusaline empilweni yakho namsebenzi kaNkulunkulu ukuthi wena la ekhaya ufike izitulo seyibekiwe, zibeke ubani? Ufike izitulo seyisuliwe, zibeke ubani? Indaba ukuthi asizalign noNkulunkulu, asizalign nomsebenzi kaNkulunkulu. Njengoba sekudrepiwe kwashanelwa, ayikho into ekuhlupha ukuthi ake ngifike early. Uyabona lapha ka Van der Merwe noma lapha ka Ramsamuthi, ugijima uze ube mfishane ukuze ufike ngesikhathi ngoba uyahlonipha. Kodwa makuba kaNkulunkulu uthi vele basacula. Indaba asizalign nezinto zikaNkulunkulu. Kanti ukube bekukhona wena lana udumisa kusindisa umuntu bese uNkulunkulu enaka indaba yakho. Hallelujah. Ngikuthatha phi lokho bafowethu? Ngikuthatha uJesu ke wafika sebewashamanetha. Okusho ukuthi bathi futhi seshika kubusuku bonke. Angazi ukuthi ubani osewashamanetha empilweni yakhe manje. Osethi hayi sekuyokwenzeka, makwenzeka okwamanje mina se angisena ndaba. Futhi noNkulunkulu ngicabanga ukuthi ukhohliwe ngami. But what I want to tell you today ukuthi uNkulunkulu yini into ayifunayo ukuthi basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Uthi mayifika athi ake ngibone kumkhumbi wakho. And mind you, mhlawumbe abanye benabazi just a little background kancane nje ukuthi uyambona uPetro njengoba edoba uyakweleta kubi emumva, futhi amaRoma afuna ukumbopha. Unonkosikazi unoma wakho ogulayo ukweleta i-tax. Kulolu limi namhlanje kusho ukuthi ukweleta bani? uSARS. Niyamazi kuSARS ukuthi mayifika kancenge uthatha ngisho amathoyizi ezingane masefikile. Hallelujah. Kodwa uJesu uthi mayifika lo muntu kumele ngabe uyabaleka, usewashamanetha ngoba uyazi ukuthi engaboshwa noma inini namhlanje. uJesu mayifika kakunaki lokho. Uthi ngicela ungiboleke umkhumbi wakho. Engabe uyavuma namhlanje inhliziyo yakho kuba umkhumbi kaJesu. Athi ngicela ungiboleke umkhumbi wakho, ngifuna ukuba buqamama nje kancane, ngishumayele basindiswe, mase besindisiwe then ngizoyibheka indaba yakho. Hallelujah. Indaba yakho uNkulunkulu akayizibili indaba yakho. Akayizibili indaba yakho uNkulunkulu. Kodwa ke usondele kuye, align yourself with what God is wanting to do empilweni.
nangempela ngiyacabanga ukuthi uPetro hleze enhlizweni wakhe Jesus. uyazi kodwa ukuthi inkingi uyazi kodwa uyazi sesike safika angazi ngisho abantu sebekushumayeza ufike to this stage ukuthi awukho enyathelweni zami no ake sibe real sibe phela sisempilweni angithi siya understand ukuthi ufike uthi hey mfethu ngiyakuzwa kodwa ukuthi awukho enyathelweni zami Jesu ufuna umkhumbo wami ngiyakuzwa kodwa ukuthi awukho enyathelweni zami ukube ubungizwela ubuzothi laba abantu abagcwelela abashaya isiphithiphithi ngibaleke kodwa uJesu akekho lapha wagibela uJesu wamnikeza because we must learn to start with God because if we start with God then udumo luzoya kuye so when the praises go up his blessings come down uma abantu sebemdumisa uNkulunkulu benyusa udumo lubheke kuyena then the blessings will come down to you engathi kungakufunde namhlanje uyibambe lento uthi mawubheka uthi why is there delay in my life am I aligned with what God wants me to do noma ngiyabaleka noma ngiyifunela into zami nje I am selfish to God Hallelujah. Bakibela uJesu emkhumbini washumayela ngathi ngiyayibona inkunzi ngibona ngathi ngiyayibona lokhu ibuka isikhathi ishona le yo bayeza amasosha ngizoboshwa ke namhlanje lo Jesu ubhizi futhi uyamazi uJesu uthi wayithanda ukwenza imizekelo athi qala nje shumayela vela qale ngomzekelo Nkosi yami ngilinde udaba lami ukuthi lilungiswe ulibele imizekelo Hallelujah. Nkosi yami ngilinde udaba lami lilungiswe wena uthi akuyokhuleka kagogo uMasibanibani Hallelujah. Nkosi yami ulindele ukuthi nale mali bese kwayogcina kodwa lengane ithi yokwenza interview ngenze njani hawu bafowethu God never delays Hallelujah. God never delays Hallelujah. He always does izinto zakhe at the right time kodwa wena uma ungazi-aligna noNkulunkulu uyakwazi ukuthi uNkulunkulu athi washumayela uJesu uthe mayishumayela uJesu eqeda wayesethi ke ake siye nekujuleni sibambe yabona into kaJesu ukuthi ayidelay ayidelay into kaJesu uwe nje ubuyihambela la uyihambela khona wazenzela into zakho ubufuna umshado wangambuza uJesu wabona ibhungu wahlala kulo awumbuzanga uJesu Hallelujah. and you missed the mark Jesus. zadelay izinto kanti you missed the mark uJesu ushinto esimple nje Hallelujah. uthi ake nithi kancane hawu bengincenga mfowethu bengincenga mfowethu ake uthi kancane ake uthi ukujula kancane kulento ake uthi ukujula kancane ngalo Jesu nalomkhuleko okhulekayo ungabe usakhuleka nje masiyolala bese uyalala ake uthi ukujula kulo Jesu ukuze sizokwazi ukubonisa imiso zakhe ngoba mawubambe imiso kaNkulunkulu God will never delay you are delaying God Hallelujah. You are delaying God. Ake ubheke namhlanje uthi uNkulunkulu baningi abantu alimunye nje uthi kube bonke basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso bathe mabethula baze bayamtshela futhi nesimo sakhe bathi Jesu sishika kubusuku bonke Jesu ngisho uma wayihlupheka Jesu akekho ekhaya nomatric Jesu thina satha kade ekuzalweni Jesu
hawu Nkosi yami angazi noma uke wazama ukukhansela a certain contract empilweni yakho noma yefoni noma yini uthi uma uthi uyafona bakuchazela ukuthi angazi noma wafunda lapha ukuthi ayikhanseleki ngoba unokuthi nokuthi sesafika kulezo zimo ke empilweni yokuthi noma uJesu sesitshela ukuthi ake sithi ukujula simtshela ngepolice ethile ukuthi uJesu uyabona ekhaya mina ngowesihlanu akekho uphumelelile into engiyifunayo nje mina ngifuna ukuyosebenza mawungangifaka lapha ya and you are missing the mark because uNkulunkulu uthe ngifuna ukuba nibe nokuphila nibe nakho ukuchichime wena ufuna nje into lapha ya ngoba luzoba kuphi remember the first principle was to bring glory to God lizoba kuphi udumo likaNkulunkulu uma ufuna into lapha ya bazokholwa kanjani ukuthi uJehova uyayithatha impabanga Hallelujah. uyayithatha impabanga ezaleni ayihlanze namakhosi uyamlanda uMeshibhoshethi la ekhona ehunyonga amhlalise etafuleni dala indwangu kudlala indwangu abafeli bangaboni nokuthi uhunyonga Jesus. afihla ihlazo lakho uNkulunkulu Hallelujah. bonke abantu sebethi uyoshada ubane nengane ezimbili ezintathu afike uJesu Hallelujah. sebekhulumile bethi usanda vele ngoba ithemba lisekho akagcina ebantwini hayi uYesu uJesu Hallelujah. ayawuthule bazokholwa uthi uJesu ngiyajabula ukuthi ufile ibhlungu lento bafowethu engizoyisho but kulesimo edlula kusona hlezi uNkulunkulu rejoices ngoba kuzoletha udumo kuye ngoba kuzowabonakalisa amandla akhe engathi namhlanje ungayi ukuthi uma ukhuleka uthi uNkulunkulu nasi isimo sami ake silethe udumo kuye nasi isimo sami ake abantu bakholwe ngaso nasi isimo sami phambi kwakho ake sibe intshumayelo ezizweni babona abantu asiphuthume mama siye lapho ku20 siphuthume siye ku20 Hallelujah. 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 Amen. hayi ungafunda nje mama Hallelujah. Verse 20. Ngakho uMartha esezwa ukuthi uJesu uyeza waya ukumhlangabeza kepha uMaria wahlala endlini. sicela uyenda 21 Verse 21. Wayesethi uMartha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona, umnewethu engafanga. Verse 22. Kepha ngiyazi nakaloku ukuthi nokuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. 23 Verse 23. uJesu wathi kuye, umnewenu uza kuvuka. yes 24 Verse 24. uMartha wathi kuye, ngiyazi ukuthi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. 25 Verse 25. uJesu wathi kuye, mina ngikukuvuka nokuphila. Okholwa yimi noma efa wophila. Nalowo ophilayo akholwe yimi akasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokhu na? 27 Verse 27. Wathi kuye, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu
Yes. indodana kaNkulunkulu ebezakuza ezweni. Amen. Hallelujah. Okwesithathu sithene siyokuqala to bring glory to God. Ukuthi uNkulunkulu is not necessarily delaying, but it is to bring glory to God. Okwesibili is for abantu baNkulunkulu ukuthi bakholwe nguye. And then okwesithathu is for you to be sure about God. Ukuthi impela athi usudlulile ezimweni, athi umunye sidlule ezintweni ezinzima njalo. Tilokho ukuthi uNkulunkulu ufuna wena ube sure, ngoba noma ukhuleka kuyena noma uqala kuyena kodwa uqala awukho sure ngoNkulunkulu, awumazi lo nkulunkulu. Ingakho sithe eqaleni ake uthule kancane, ake uthule kancane ngalo nkulunkulu ukuze uzomazi yena. Jesus. Ngoba emhlabeni kunezinto ezama facts bese kuba nezinto eziyiqiniso. Uyabona masingabuka ibank balance yakho, it is factual ukuthi ayingempela ngivula kwembeso, kodwa futhi iqiniso lithi igolide nesiliva lingelika Jehova, futhi thina sesenziwe izindlalifa kanye naye. Okusho ukuthi uma sizindlalifa kanye naye, igolide nesiliva lingelethu. Hallelujah. It is factual. Uma befika oDr Mpontshwana lapha bethi isifo sakho ngeke salapheka, kodwa iqiniso lithini na? Lithi ngemvimbo yakhe, ngemvimbo yakhe sisindisiwe. Ukuthi ukholwani? Are you sure about this God? Hallelujah. Mayifika uJesu sedeleyile ngempela isimo sikaLazarus, and mind you kwenzeka yonke lento eyenzakalayo, ziyahamba izinsuku. Uma ubuka isihloko salencwadi sithi ukuvuswa kaLazarus. So egcineni kwakho konke uNkulunkulu unayo isolution yento yakho. Angikhathali kungenzakalani empilweni yakho, but God has a solution for your life. All that you need to do is align yourself noNkulunkulu nezinto ezifunayo nokuthi wena uzohamba kanjani empilweni yakho. Hallelujah. Ushiluma la yathi ngaphambili wathi kwakukuningi, kodwa nasikhethela ukuhlala noNkulunkulu. So sekwenzeke konke, uyafika uma uthi Jesu kuba ubukhona, uyabona ukuthi unalo ukholo kodwa lincane. Luncane unayo ishonyana ukuthi ngempela ukuba uJesu bekhona. Bangaka sebeyibuza empilweni ukuthi hey ngiyaya phela esontweni, kodwa ingoba mangingayeka uzothina uma ngimfundisi. Sebezofika ke kwami ke bazongilanda ke kuthiwa ngiwile ke noma mhlawumbe sekukhona la sengiqome khona noma sengiyaphuza mawumfana, usumnena lokho nje. Kodwa Jesu kuba ubukhona, ngaba abazali bami abafanga. Jesu kuba ubukhona, ngaba ngikho kulesimo esikhona. Iminyaka Jesu angisakwazi nanokuyibala, ngingenayo imisebenzi angisakwazi nokuyibala, ngifuna ingane engayitholi angisakwazi nokuyibala, kungathi ngime endaweni eyodwa. But this situation okuyona is to make you to be sure about God. Umefika uJesu uzuyambuza isizo, usethi mina ngokuvuka nokuphila. Uyakholwa yini lokho na? Uyamkholwa yini uNkulunkulu ngesimo sakho? Hallelujah. Noma uyakhuleka nje? Ngoba phela lento yokukholwa abafowethu, uyabona lento masikhuluma ngokukholwa. When we talk about faith, ngiyazi ukuthi masikhuluma ngokukholwa, manje bekubuza ukuthi uyakholwa yini? Uthi yebo ngiyakholwa, ngikholwa lapha kuloya muzi, kule labandla leleya.
akusekhona ukholo lokhu kusonto ngoba noma uphuma kini nabakini babona ngathi uyozama nje nabo bayele intweni zabo la beya khona nawe uthi hayi uhambe nawe uyokhuleka uzame hlezi izinto izoba ngcono asizami lana bafowethu asizami lana sikholwa uJesu ophilayo owayekhona futhi ozobuya onakekela izimo zethu haleluya uyamkholwa lo nkulunkulu noma nawe mawukhuleka ukhuleka ngosizi yonke engiyifunayo nje bafowethu namhlanje ngizoyifundisa ukuthi sazi ukuthi sikhuleka kanjani uNkulunkulu singakhuleki ngosizi kodwa sikhuleke uNkulunkulu simazi uyazi ukuthi uNkulunkulu kuthiwa ungumnini mandla wonke okusho ukuthi onke amandla akhona emhlabeni angawakhe abathakathi banawo amandla cha banawo phela ngoba nakho bakwenza lezi zinto abazenza khona kodwa ukuthi amandla amabi kodwa kuthiwa umnini mandla wonke ubani uNkulunkulu okusho ukuthi onke amandla phela ngakubani kuNkulunkulu wena mawukhuleka ukhuleka uthini khuleka uNkulunkulu amshaye phansi angithi ukhohle ukukhuleka uNkulunkulu uthi uNkulunkulu wonke amandla angawakho nalamandla amabi abeza ngawo kimi wena ungakwazi ukwamisa into eyenza ukuthi kube nedelay empilweni zethu ingoba sazi ukuthi siyakubani and we are not sure about God haleluya ngoba wonke amandla athi nikhulekele nize nikhulekele nezitha zenu okusho ukuthi nalo ngisho ngakuthi umbonile izolo waze wamkhupha ade kwakho echitha izinto ezithile asilwi naye haleluya kodwa thina sibheka uNkulunkulu sithi wena wonke amandla nalokho ngisho ngakuthiwa bekunamandla kodwa ngegama lakho njengamanje kusenawo amandla haleluya so are you sure about God ngoba ngempela uma ungasumkholwe lo nkulunkulu ziningi izinto engaphumelela empilweni yakho ziningi izinto that you will understand because uzobumkholelwa uNkulunkulu uzobungezi enkonzweni uzobungakhuleki ngoba uzama nje azami la sikhuleka kuNkulunkulu ophilayo uNkulunkulu owayekhona emandulo namanje osekhona owakhipha izwi ahlangana amathambo nesimo sakho ngisho amathambo ngisho ngakuthiwa asehlukene kangakanani hawe ngathi kungakume nami namhlanje esimweni sakho uwezwa amathambo enyakaza la ekhona uthi namhlanje izinto zami ziyahlangana namhlanje uNkulunkulu ngibheka kuwe ngithi baba uNkulunkulu no longer gonna pray ngendlela ebengikhuleka ngayo kodwa manje sengizokhuleka ngiunderstand ukuthi ufunani empilweni yami ukuzuzwe ngokholo zihlangana izinto zakho from far uze ukuthi no khona into ezokwenzeka man khona into ezokwenzeka kuthi wakwenze njani Tokwenze njani uthi hayi mani ulungisa umama wathi efelwe ingane kwathiwa mama kwenze njani wathi konke kuhamba kahle because she was sure about uNkulunkulu angazi wena noma usho yini ngoNkulunkulu wakho Akukale ngoNkulunkulu be sure about God and everything that you do qala ngoNkulunkulu beka uNkulunkulu phambili ngoba the last point ngikhuleka mama ngizofunda la ukuthi uma wena ususho ngoNkulunkulu nabantu futhi sebekholwa then ku result kwi glory eya kuNkulunkulu so into ayifunayo uNkulunkulu ukuthi wena be 100% sure about God and then laba bantu mase bekholwa abantu sebeyibonile lo uNkulunkulu wakho then udumo liya uNkulunkulu and uzobona ukuthi kwenzakalani emva kalokho. Let us quickly go to 32. uMaria esefike lapho ekhona kusho ukuthi uMatha ugijimile wayobiza udadewabo
then udadewabo uMaria useyagijima uMaria esefikile lapho ekhona uJesu embona wawa ezinyaweni zakhe wathi Nkosi uma ubukhona umnewethu ngaye ngafanga ngakho uJesu ebona ekhala nabaJuda abafika naye bekhala wabubula emoyeni wakhathazeka wathi nimbeke yipi ngiyibona kodwa lento ukuthi ingawe impela yebo kodwa futhi kakhulukazi uthe waphinde wabona namaJuda uyibona lento ukuthi yebo ingawe ufelwe umfweni kubhlungu impela kodwa futhi bekumele kube khona lamaJuda ukuze akholwe yiloNkulunkulu bekumele sibe khona lezithe ezingakuthandi le manager yakhe semsebenzini engakufuni bekumele ikuzonda impela ukuze hlezi ngelinye ilanga makufika umphathi omkhulu upromote phambi kwayo bekumele lesigulo sibe khona ukuze abantu bazi ukuthi kuyaphileka sikhona haleluya bekumele usale nalezi ingane usale wedwa ukuze bakholwe ukuthi ngempela uyindoda yabafelokazi bekumele abazali bakho bahambe ukuze kwazi ukuthi uyise noma ususale wedwa wazi ukuthi he is a brother he's a friend that's still closer than a brother haleluya ukuthi umngane onamathela kakhulu sibhlungu isimo sakho angifuni ukuthi uma ufikela uthi lo mfanyana omnyama wathi uNkulunkulu akanendaba nami futhi isimo sami sizohleli sinje isimo sakho ngeke sihlale sinje uma nje namhlanje ungabamba ukuthi sokhuleka kanjani uNkulunkulu uma suka la si understand ukuthi uNkulunkulu konke kumele kulethe udumo kuwe so yonke into eyenzeke empilweni yami ngithi uNkulunkulu mayilethe udumo kuwe futhi nabantu ukuthi baze babone ngihambisa kwakho haleluya athi kwangilungela ukuthi ngihlushwe ukuze ngiunderstand izimiso zakho hawu namhlanje ngathi ubungakubone this is not a delay akusiyi delay lento yakho namhlanje akusiyi delay God is here to answer today because we are now being taught ukuthi sokhuleka kanjani uNkulunkulu we know the next step that God is going to take so wathi uJesu embona wathi uJesu embona waphinde wabona namaJuda ekhona bonke bayabubula kodwa ke at least njengoba bebubule yabona mawuzofunda ngenhla uthiwa wathi uMartha mayitshela uMaria wathi inkosi sikhona wasuka ngejubani uMaria eya kuJesu uzosifundela ekhaya kuthiwa bathi mabe mbone egijima bamlandela beyitshela ukuthi uyokhala emathuneni beyitshela ukuthi usaphethwe usizi kanti useyazi ukuthi usizo lwami ukuthi usizo lwakhe semvelile ukuthi mayisefikile inkosi yena unakho ukukholwa uyamazi futhi uNkulunkulu ingakho mayifika kuyena naye ufika usho same thing uthi uNkulunkulu kubube ukhona ukube Jesu bewukhona kodwa ke ngiyazi obana bangazi yilamaJuda lawathwele na ungaphansi yilamaJuda mina ngiyakholwa uNkulunkulu and now I understand ukuthi why I had to go through the delay that I'm going through in my life kodwa ke namba uNkulunkulu ofakazi phambi kwami ake ungimusisi ake unginikele answer uNkulunkulu engiyicelayo so that they may believe ukuze bengeke bathi abakho bayalahlwa ngoba izwi lithi angikaze ngimbono kaJehova enqotshiwe
futhi thina lithi singaphezulu kwabanqobi. Jesus. UNkulunkulu izwi lakho ake ulenze libe yilo namhlanje. There is this delay in your life. Akusiyona eyokubulala. Lento la izilo kuzoqeda ngawo. But yenzela ukuthi wena nabantu bakholwe uNkulunkulu bese kuletha udumo kuNkulunkulu. And uma efika uJesu, mayifike seyichaza indaba yakhe uMaria. Uthi nimbekephi? Remember I told you in the first time. Ade ngikhuluma lapha ya ukuthi uJesu uthe ake ushone phambili kancane. Ubambe. Kwakusho nje kalula kanjalo. Uthe mayifika futhi phakathi wathi phosana amanetha nibambe. Zinjalo into ikaJesu bafowethu uma sesimi endleleni kaNkulunkulu. Uma nje sesimi endleleni kaNkulunkulu senze njengoba uNkulunkulu efuna. Ngisho ungahamba njengoAbraham uyokwenza indodana yakho ibe umhlatshelo entabeni uyothi ukhuphuka wena inhliziyo ibhlungu ibindi khuphuka ngale. Hallelujah. Bafowethu, this delay namhlanje I want us to understand ukuthi uJesu now is repeating uthi nimbekele bayasho ukuthi hayi simbekele ibeni usethi ke hamba kususitshe hamba ke ususitshe Hallelujah. hamba ke ususitshe. Hawu bafowethu ziyezinto zethu kodwa ke ususitshe. Ake ususitshe empilweni yakho. Ngiyazi mfowethu ukuthi ubaba wakho wakwenza kaba umfuni nokuba umbone. Uthi ngavele ngife. Your answer is here today. Nangu uJesu kodwa ke ususitshe mfowethu ngiyakuncenga. Ngiyakuncenga mfowethu. Awungamkhethi uJesu namhlanje. Ngiyazi le ndoda esinika ingane engaka awuyifuni ukubibone. Uma wakho uthi wakulahla awumfuni. uJesu usekhona. Usekhona uJesu bafowethu. Usekhona uJesu. Ngoba ngokwenza njalo kwakho then we bring glory to uNkulunkulu. Ake ususitshe namhlanje. Uthe umama uyabona izinhliziyo zene ezincane. Uthi ngiyaziwa phela mina. Ngofuze mina ngibhedele. Mina ngudlamela usiba likhulu ngibhedele. Hayi ake ususele lo nje mfowethu namhlanje. Hallelujah. Ake ususe. Uyabona lento enqwabelana empilweni yakho namhlanje. Ake uyidedele. Abantu bathi ngenxa yokuthi ngabona usibanibani ethethelela usibanibani ekwasekuxatshena umnyaka ngiyaza ngingenelwana nomakhelwane wakho waneka ingubo ocingweni lakho la ucingo lakho awumfuni nokuba umbone. Hallelujah. Hawu mfowethu ake ususe. Uyabona lelitshe lomona ake ulisuse ngoba egcineni kwakho konke bafowethu egcineni kwakho konke sesunderstandile that everything that happens in our life is to bring glory to God. Sesunderstandile ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu ukuthi basindiswe. Sesunderstandile ukuthi it is for us to be sure about God. Usukholiweke nawe nabantu baze bambona uNkulunkulu kodwa lenhliziyo yakho embi uma ungakayilungisi you still blocking ukuthi umfowenu avuke libeni. Uyabona mfowethu lo msebenzi ofunayo ukhona. Lo msebenzi ofuna ukhona kodwa ake uyeke lento yakho ukuthi awubhedelwa wena. Lo msebenzi ofuna ukhona kodwa uyeke lento yakho ukuthi angibhedelwa wena.
lo mshado ufunayo ukhona kodwa uyeke lento yakho yokuthi wonke umuntu unezandla la endlini. Lo nkosikazi omfunayo ukhona kodwa awuyeke lento yokunderstand ukuthi umfazi uyisigila. Awususitshe empilweni yakho. Awususitshe empilweni yakho. Ake ulolele litshe. uJesu kwenza kubelule. Okwakho ukususa lelitshe mfowethu. Bese ushiyela okudinga amandla kaJesu. Bese ushiyela okudinga amandla. Uyabona uma ungakwenza lokho bayofika ama-CV engaka. Kodwa iphume yakho kulawo ma-CV. Sebefile abantu. Bafa abantu ngeCovid, bafisa okweyibukane. Bafa abantu bebulawa yilesifo esikuphethe kodwa wena uphuma unjalo. Hawu bafowethu, angazi noma ukhona nongizwayo namhlanje obezothi namhlanje, God, I understand you in a different way. God, I am even sorry ukuthi ngithe uma ngikhuleka ngabhinqa mase ngikhuleka kuwe. Ngakhuleka ngasonga ngaze ngathi hlezi unendaba nabanye ayinami. Kwezinye insuku ngayeka ngisho ukukhuleka ngoba ngathi ukuthi vele awuyinaki indaba yami. But today I understand. Today I understand ukuthi impilo yami kumele lethudumo kuwe. Ukuthi baba uNkulunkulu wena uzela ukuthi bonke bakholwe basindiswe. Futhi uNkulunkulu namhlanje ngiyakhinga. Angazi ukuthi obani namhlanje abafuna ukuginqa amathe empilweni zabo. Abanezinto abayibophile empilweni zabo. Abathi ngeke ngidedele ngingavele ngife. Ileyo nto mfethu ebamba into zakho. God is not delaying but you are delaying yourself. Angazi namhlanje ukuthi yini into oyibambile empilweni yakho. Kodwa namhlanje ngithi nangu uJesu. Nangu uJesu. Nangu uJesu. Okwazi ukuvulisa okufileyo. Noma sekufe insuku zizine, noma ngathiwa sekuyanuka, noma ngathiwa sekunempethu. Nangu uJesu namhlanje. Ake ukhinqije. Namhlanje ayaginqo lamathe. Namhlanje let us come to God. Sithi uNkulunkulu siya understand. Sifuna inhliziyo zethu zenziwe zibe zintsha uNkulunkulu. Sifuna inhliziyo zethu zenziwe zibe zintsha ukuze masikhuleka kuwe izinto zethu zingadileki. Nangu uJesu namhlanje. Angazi ubani ofuna ukuginqa litsho namhlanje. Ubaba umfundisi eseza ngaphambili. Ngithi nangu uJesu namhlanje. Nangu uJesu namhlanje.